Smische taramat mach gelehen, agus ha mi fuidoch an a daldebrug yn oes jes. Geta ha ma chwtioch son a tŵa had, ha mi sio boib na jesoch a draste, agus bemili ag a theped. Agus nam varal hin, agus son ac am hin a jo varal ar am hin, ha mi sgwr eisiau rwt y ber ha mi leig fat na plionan. Han mi feinach da theped. Guardian agus a beped. Agus am ysyn grenator tygwr o ma siit gan y feped. Oedd eich asgrifig mahan, han y cwsbyd yn gons y ingenioch, agus hais am tywchte gyfel dŵnia yd ffyg y dŵl, ffyg cehyd rhan o rwag y dŵl gali y cwtioch, a smashin. Oedd eich diach yn sychai, han eich badoch, a cyddi ffit yn y fa, se erchi mach Hemi sérti hémi se hannes at is machgai, agus fabdin du man feped, agus man lore skriv mi hin, idde vil The Leper's Bell, Reflections of a Changeling. Echter me vehe sin. So, hit sinje bar, uodiken, stochen ununje nach befatte, asse feped, agus ha Mikael fatoch, kus dod me sulet. Glefa, agus ha mi smúndin is an atibik, wel údgar a súl vín se ceannach peped yn ille, galali se gwy a stjórnveig, a porstri, wel a brechkis, a bat yn ille, as an open heen, ach yn cinju, cho tachtnioch sam beped, nam verelse.